Muraho neza abakunzi ba EMMY MEDIA TV. Tubashimiye gukomeza kudukurikira no gukurikira amakuru yizewe tubagezaho buri munsi. Uyu munsi turabagezaho amakuru mashya yashyizwe ahagaragara kuwa 28 Gashyantare 2026 ajyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ihuriro rya AFC M23 ryasohoye itangazo rivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano maze bugatangiza ibitero bikomeye. Nk'uko iri tangazo ribivuga, bavuga ko indege zitagira abapilote zizwi nka drone zateye abasirikare babo ndetse n'abaturage basanzwe bari kuriye y'urugamba. Muri ayo makuru havuzwe ko umwe mu basirikare bakuru witwa Willy Ngoma yapfuye kwa 24 Gashyantare 2026. Iri huriro rivuga ko kandi hari abaturage benshi bahasize ubuzima, rikavuga ko ibyo bikorwa bidakwiye kuguma bidahanwe. AFC M23 ivuga ko intego yabo ari ukurinda abaturage ndetse n'abasirikare babo mu duce bavuga ko bafashe. Bahanibukije ko bamaze igihe batangariza abafatanyabikorwa b'amahoro ko amasezerano yo guhagarika imirwano akomeje kurengwaho, aho bavuga ko ibikorwa byabereye harimo Kawere, Mweso, Rutigita, Kicanga n'utundi duce two muri Nord-Kivu na Sud Kivu dutuwe cyane. Aya nta makuru dukesha itangazo ryashyizwe ahagaragara n'uruhande rwa AFC M23 alias Congo. Turakomeza gukurikirana aya makuru kugira ngo tubagezeho kuri kuzi uko kugenda kugaragara. Niba ukunda amakuru nk'aya, kanda like, kanda subscribe kuri EMMY MEDIA TV niba utarayikanda, usangiza abandi iyi video. Nitwa Emmanuel wihanganye, murakoze kudukurikira. Turabona na makuru ataha. Hasta la vista. EMMY MEDIA TV, turi ku isonga. EMMY MEDIA TV, turi ku isonga. Dutambutsa ubumenyi tugwira isi y'ukuri. Amateka n'umuco turabitozane.